Kalibu ngende wa vilengi wa mauvoni ende na kumanyithia na tondu ni kwa thite kana ningu utunga mauvoni miokoni ya muthungulolo nduthi ni cia kusewa muthungulolo wa chama cha Wiper Ward ni ya mwingia kati na kutia andu kauta na maumisie mayumania na indi andu ala mevikitevo ni mavikia na kumania nduthi i maiweta kana muthungulolo uye na uwo na umiliwa tondu lina Musangi kuma mwingi ukwitha ailivoti ni kana kungi thini wa ward ya Kivou mithungulolo esu hina vikia na kwithiwa yetwa iwani ya kwiswa nginya vinda tezikie itina watete ala miomerelia mata tikiti osu kuvitwo kana yolo wa ISS ya ukunia kula amwe maiweta kana ni venduiwe Wanduthi wodini ya Mwingi Central kavindani kala kura cia muthungulolo watetiala makwenda kukitia kivile cha MCA kwisila tikiti wa chama cha Wiper itina wa umwe wa agent mamuteti umwe kuvuwa na kuumiswa. Nduthi isi akosewa kituoni kia skulu wa musingi wa Kitenga itina wa agent kutambuka skulu ni onena na kamemeka ya kavindani kala wavika kiseseni cha polisi cha mwingia kati kuandikithia statement asumta mawe ni waweta kana avithukiwa kavindani kala ukwenda kulika skulu ni na atuwa na maumisie na twavika tulikanze ni twasiwa na kwa ni kibitikimo kya ngulia niwe katika amwe ala ma agency ma David Kivoto na mukulia nemena cho angwata satu manda musinye ndimwezi angwata satu ngwetukani unge angwata labana abalukanzi yomo kama manginyange abunze manginyangenzi nini sila niwe woka anginya mutwe ruthi kuka kundanya nake athelwa ni Bernard Sila niyo Paul Kitungu ekata okasembete okekundanya newa kiruta mulipuko wa ruti iwandu mabalana kiki kwa kavindani kala iseso ya kutoisa kura cia muthungulolo kilio bunge ni kia mwingia kati ya mbiso sele itina wa mathangu mako kunia kura kunyaikwa masaani ma muthenya ateti ala mekukitia kivila kiungua tikiti uwa kiama kia Wiper ni ula wa MCA wa Mbewa Mwingi Central Bernard Sila na David Kivoto kunge na kuonekana iseso yeni ya kuiswa wodini ya Kivou itina wa ateti ala mekukitia kivila kia MCA ungua kiama kia Wiper kulea kueleanwa lakini ward hizi tano ward ya Kivou ina some issues nundu wa ateti ala meva maikwenda polling clerks na presiding officers ala me wa institute to ina ile na metandene wa system yetu ya chama wewe na niseni na meye mose tuenge kuma chamani masakwa la mekwe male akwele akwa twa nangina pasa abala mabika yo nata bikata ya makwela na ndo maina za unanga wala mekwe na kuli ofisini newa ule isola nesi ayama tukanzo until further notice. Stephen Mbaya na ule ni muteti wa kivila kieni wa thuthia ekalima ward maika kwengo indi mayumbani kumulolonga okile kivendela kia kiama kia Wiper ando ma Kivou nendo mwita Paul Mbinge munosuo nundu wa kutinda muthenya wonze mwetelete kukuna kura lakini andwele mete dhina sawa nenda kutabia andu ma Kivou inywethe ni mwamuye kuza kwa Dr. Stephen Mbaya Kimwele leo ndo ngui bandilika ona matwa election mwako uya ukite muthungulolo one kati wa Charles Maema na ula ni MCA ula wikivilani Sami Munyithia ovamwe na Stephen Mbaya potia vilingi wa mauvo kuma Mwingi kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.